بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. طاسيم ميم Tasim mim. تلك آيات الكتاب المبين. Bu roşen kitap yani Kur'an ayetlerdir. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ulanın iman etmağanlıqıdan özünü halak kılıp etişin mümkün. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. Eğer biz xalasak, ulağa asmandan ulanı imanğa mecburlaydigan bir ayetni, alametni nazil qılatdıqda, ula onunğa baş ekkan bolatdı. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. Ulağa merhametlik Allah tarafından Kur'an'dan yeniden bir narsa nazil bolsa, ula onundan yüz örüydü. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Ula rastla Kur'an'ni inkar kıldı. Mesxir kılgan narsının haberleri yani akıbeti ulağa kelidi. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. Ula zeminni yani zeminin acayibatlarını küzetmedi mi? Zeminde türlük faydalık ösümlüklerini östürdük. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Bunun da elbette Allah'ın kudretini gösterdiğin alamet var. Ulanın tolisi iman etkici bulmadı. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Senin Rabbin hakikaten mutlak galiptir. En mehribandır. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Öz vaxtida Rabbin Musa'ga nida kıldı. Sen zalim kavmge bargın. قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. Ula Firavun'un kavmidir. Ula Allah'ın cezalışıdan korkmamdı. قال رب إني أخاف أن يكذبون. Musa etti. Rabbim, men hakikaten ulanın beni inkar kılışıdan korkumen. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. Ulanın beni inkar kılışıdan yürüküm sıkıldı. Tilim kekeç, şuna bana yardımda buluş için Harun'ni peygamber kılıp evetkin. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ. Ulanın davasıca, ulanın aldıda menin günahim ba. Ulanın beni öldürüşüden korkumen. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. Allah etti. Hergiz undak emez. Yani ula seni hergiz öldürelmeydi. Sile menin mucizelerimni ilip berinla. Biz hakikaten sile bilen billah münaziranlarını anlap durumuz. فأتيا فرعون فقولا
إنا رسول رب العالمين. Sizler Firavun'a berip, biz hakikaten alemlerin Rabbinin elçisimiz. أن أرسل معنا بني إسرائيل. İsrail avladını kulluktan boşatqın. Ula biz bilen Şam'ı kessin denla. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. Ula Firavun'a kelip elçilikini yetkizdi. Firavun Musa'ya etti. Seni biz öyümüzde kiçikinden terbiyelep çoğunqınmadık mı? Aramızda köp yıllar turmadın mı? وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Sen heliki kıygan işini kımmadın mı? Yani kıbdini öldürmedin mi? Sen tuzgurladın sen. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. Musa etti. Men o işini kıygan çığımda nadalladın idim. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. Silerden korkup, silerden kaçtım. Rabbim bana hikmet ata kıldı. Beni peygamber kıldı. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Sen İsrail avladını kul kıldın. Senin bana minnet kıygan nimetin ana şudur. قال فرعون وما رب العالمين. Firavun etti. Alemlerin Rabbi degen nime? قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Musa etti. O asmanlarının, ziminin ve ulanın arasındaki bütün mahlukatlarının Rabbidir. Eğer sizler hakiki iman edidigan bolsanglar. قال لمن حوله ألا تستمعون. Firavun etrafındakilerge onun cevabını anlawatamsizlar dedi. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. Musa etti. O sizlerning Rabbinglardir ve sizlerning ata bovaڭlarning Rabbidir. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Firavun etti. Sizlerge evetilgen bu elçi elbette mecnundur. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. Musa etti. O meşriknin, mağribnin ve ulanın arasındaki mahlukatının Rabbidir. Eğer sizler düşünedigan bolsanglar. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. Firavun etti. Eğer menden gayrini ilah kılıp aladigan bolsang, seni çokum zindanğa taşlayman. قال أولو جئتك بشيء مبين. Musa etti. Mening rast peygamber ekanligimni isbotlaydigan ro'shan dalil keltirsammi zindanğa taşlamsan? قال فأت به إن كنت من الصادقين. Firavun etti. Eğer sözün rast bolsa, ro'shan dalilingni keltirgin. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Musa asısını taşlayıverdi, nagahan op uçuq yılanğa aylandı.
ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Musa qo'ynidan qo'lini chiqarib edi. Nagahan u qarg'jilarga nur chaqnab turadigan op-oq bo'lib ko'rindi. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. Fir'aun cho'risidagi qavmining cho'nglarga aytdi. Bu haqiqatan usta sehrgar ekan. U sehr orqali sizlarni zamininglardan haydab chiqarmoqchi. Bu vaqtda nima maslahat bersizlar? قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. Ular aytdi. Ularning ishini ta'xir qilgin. Shaharlarga sehrgarlarni, yiqichi kishilarni avatgin. يأتوك بكل سحار عليم. Ular sening huzuringga nihoyat usta sehrgarlarning hammasini ilib kelsin. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. Muayyan kundagi belgilangan vaqtda sehrgarlar to'plandi. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. Kishilarga sizlar yig'ilib bo'ldinglarmi? Agar sehrgarlar mutlaq g'olib chiqsa, ularga bo'ysunishimiz mumkin deyildi. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Sehrgarlar Fir'aunning qishig'i yetib kelganda Fir'aunga agar g'alaba qilsak bizga cho'qim mukofot berilamdi dedi. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. Fir'aun u chaqda sizlarga mukofot berildi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin odamlarimdan bo'lib qolsizlar dedi. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Musa ularga taşlaydigan narsanglarni tashlanglar dedi. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. Ular arg'amchilarini, asıllarini tashladı. Ular Fir'aunning kattaligi bilan qasamki, biz shak shubhisiz g'alaba qilamiz dedi. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. Musa asısını tashladı. U yilanga aylanib, ularning uydurma narsalarini yutib etdi. فألقي السحرة ساجدين. Sehrgarlar sajdaga bordi. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Ular olamlarning Rabbiga, Musa va Harunning Rabbiga iymon etdik dedi. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. Fir'aun, sizlar men ruxsat qilmay turib Musaga iymon etdinglar. U cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan boshliqinglar ekan. Sizlarni qandoq jazolaydiganligimni uzunga qolmay bilasizlar. Qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ng chap qilib, ya'ni o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki so'l qo'linglar bilan o'ng putinglarni kesaman. Hammanglarni cho'qim darga osaman dedi. قالوا لا ضير
إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. Sehrigalla, buningdimi bizga hech ziyon yo'q. Biz albatta Rabbimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Biz Musaga hammadan burun iymon etquchilar bo'lganligimiz uchun Rabbimizning xatoliklarimizni mag'firat qilishini albatta umid qilamiz, dedi. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. Biz Musaga keçide bendilerimni, yani Beni İsrail'ni elip atlangın. Sizler elbette qoğlanısılar. Yani Firavun öz kavmi bilen sizlerni qoğlap çıkıdı, deb vahiy qildik. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. Firavun şehirlerge asker toplagıçılarını evetti. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. Firavun etti ki, bu kişiler hakikaten bir uçum ademlerdir. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. Ular hakikaten bizden açığımızı keltirip koydu. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. Biz hakikaten ihtiyatçan cemaatimiz. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. Biz ularni, yani Firavun bilen onun kavmini bağladın, bulakladın, hazinelerden ve esil turaqlardan ayırıvettik. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Şunda qilib ularni Beni İsrail'a miras qilib berdik. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. Ular, yani Firavun bilen onun qo'shoni ularni kun chiqqan chaqda qo'g'lab chiqdi. فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قال أصحاب موسى إنا لمدركون. İki top, yani Firavun topu bilen Musa aleyhisselamның topu bir-birini körüp turuşkan çağda Musa'nın adamları ular, yani Firavun bilen qo'shoni bizga cho'qim yetishib oladigan bo'ldi, dedi. قال كلا إن معي ربي سيهدين. Musa aytdi. Undaq bo'lmaydi, yani hergiz yetişelmaydi. Rabbim hakikaten men bilen billa. Meni qutulish yo'liga başlaydi. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Biz Musa'ga Hasan bilen deryaga urg'in deb vahiy qildik. Musa hasisi bilen urib edi, derya yerildi. Her bir yerilgan kısmı çoğun tağdek bulup kaldı. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. İkinci bir guruhni bu yerge yakınlaştırdık. Yani Firavun bilen qo'shonini Beni İsrail'nin arkasından deryaga kirgizdik. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ. Musa bilen onun hamrahlarını bütünley qutqizdik. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. Andın ikinci guruhni, yani Firavun bilen kavmini g'arq qildik. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. Bunun da yani Firavun bilen onun kavminin garık boluşida elbette çoğun ibret var. Ulanın tolusu iman etkici bolmadı. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Senin Rabbin hakikaten mutlak galiptir, en mehribandır. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ Ulağa İbrahim'nin kıssasını okup bergin. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. Öz vaqtida u atısıga ve kavmiga nimege ibadet kılısılar dedi. قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. Ula butlağa ibadet kılımız. Bu ibadetini davamlaştırmaz deyişti. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ. İbrahim etti. Dua kılgan çağınlarda ula duayınlarını anlamdı. أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ. Ya silege payda yetküzelemdi. Ya ki ziyan yetküzelemdi. قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ. Ula etti. Undak emas. Atı boğullarımızın şundak kıyganlıkını bayqıdık. قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ. İbrahim etti. Eytip beqinlaço, silenin ibadet kıyğınınla nimo? أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ. Silenin en kadimki ecdadınlarının ibadet kıyğın nimo? فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Ula, yani silenin ibadet kılıvatqınınla menin düşmünümdür. Fakat alemlerinin Rabbi bunun sırtıda. الَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ. O meni yaratkan, o meni hidayet kılıdı. وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ. O meni tamak bilen teminleydi, ussuzluk bilen teminleydi. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ. Ağırıp kalsam o meni sakaytıdı. وَالَّذ۪ي يُم۪يتُن۪ي ثُمَّ يُحْي۪ينَ. O meni kabzı kılıdı. Keyin yani terildirdi. وَالَّذ۪ي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. Kıyamet günü onun menin hatalıklarımını mağfiret kılışını ümit kılımen. رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. Rabbim bana ilim hikmet ata kılgın. Meni yaxşılağı koşkın. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. Kiyinkiler arasında yaxşı namımını kaldırgın. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. Meni nazı nimetlik cennetinin varislerden kılgın. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. Atamgı mağfiret kıygın. O hakikaten gümrahladım boldu. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. Ula yani halayıkla hesap veriş için terildirildiğin günde meni resva kılmagın. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. O günü hiç kişiye mal ve oğulla payda yetküzelmeydi. إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Fakat Allah'ın dergahına pak kalp bilen kelgen ademgila payda yetküzülüdü.
وأزلفت الجنة للمتقين Cennet takvadarlığa yakınlaştırıldı. وبرزت الجحيم للغاوين Devzeh gumrahlığa uçuk körüstülüdü. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون Ulağa ilgiri Allah'ını koyup çokungan nersenler kayada. Ula silegi yardım berelemdi. Ya özlergi yardım berelemdi değildi. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون Ula butla, gumrahla ve iblisinin koşunlarının hemmesi devzekka üstülep taşlanıdı. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين Ula devzekte cidelleşip eytidi. Allah bilen kasem ki biz oçok gumrahlıkta idik. إذ نسويكم برب العالمين Öz vaxtıda biz sileni ibadette alemlerinin Rabbi bilen okşaş orunda koyattık. وما أضلنا إلا المجرمون Bizni fakat günahkarlarla azdırdı. فما لنا من شافعين Şunun için bizge şefaat kılgıçılar yok. ولا صديق حميم Ve yakın dost mu yok? فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين Eğer bizge dünyaya kaytışkı bolsa idi, biz müminlerden bulattık. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Şüphesiz ki bunun da yani İbrahim ve onun kavminin kıssası da akıl igilleri için elbette çoğun ibret var. Ulanın tolusu iman etkici bulmadı. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Senin Rabbin hakikaten nihayeti mutlak galiptir. En mihribandır. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ Nuh'nun kavmi peygamberlerini inkar kıldı. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ Öz vaxtıda ulağa qerindişi Nuh etti. Sile Allah'tan korkmam sile. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ Men hakikaten silegi sadık bir peygambermen. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ Sile Allah'tan korkunla. Bana itaat kılınla. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Tebliğ kılganlıkımga siledin hiç kandak hak talep kılmaymen. Onu fakat alemlerinin Rabbidin tileymen. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ Allah'tan korkunla, bana itaat kılınla. قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ Ula, ey Nuh, sana töven tabiqideki adamlar egeşken tursa, sana biz iman etamdık, dedi. قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Nuh etti. Men ulanın nemi kıyganlıkını uqmayman. إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ Eğer bilsenla, uladın hesap ilişini fakat Rabbim üstüge ağan. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ Men müminlerini qoğlup etmeymen.
إن أنا إلا نذير مبين. Men faqat ochiq oshkora ogohlantiruvchiman. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. Ular aytdi: "Ey Nuh, agar sen payg'ambarlik da'vatingdan yonmasang, cho'qim tashkisak qilinib o'ldirilguchilardan bo'lasan." قال رب إن قومي كذبون. Nuh aytdi: "Rabbim, qavmim meni haqiqatan inkor qildi. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. Men bilan ularning orasida hukm chiqargin. Meni va men bilan birga bo'lgan mu'minlarni qutqizgin." فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. Biz uni va odamlar, hayvonlar bilan liq to'lgan kemida uning bilan birga bo'lganlarni qutqizdik. ثم أغرقنا بعد الباقين. Andın qolganlarni g'arq qildik. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Buningda tafakkur qilguvchilar uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etguchi bo'lmadi. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Sening Rabbing haqiqatan nihoyatda mutlaq g'olibdir, eng mehribondir. كذبت عاد المرسلين. Ad xalqi payg'ambarlarni inkor qildi. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. Öz vaqtida qeyrindishi Hud ularga aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? إني لكم رسول أمين. Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. فاتقوا الله وأطيعون. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Təbliğ qılğanlığımğa sizlərdən heç qandaq haq tələb qılmayman. Onu faqat aləmlərin Rabbidən tiləyman. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. Sizlər hər bir igiz cayğa oyun külki üçün bir alamet, yəni igiz bina salamsizlər. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. Goya sizlər ölməydiğandək dünyada məngü qilishni ümid qilib puxta saraylarni salamsizlər. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. Əgər birovni cəzalasanglar, zalimlardek cəzalaysizlər. فاتقوا الله وأطيعون. Sizlər Allahdan qorqunglar, mənə itaat qılыңlar. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. Sizlərə sizlər biladigan ne'matlarni ato qilgan Allohdan qo'rqinglar. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. U sizlərə çarvalarni, o'g'illarni, bog'larni, buloqlarni ato qildi. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning azobi kelishinglardan qo'rqaman. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. Ular aytdi: "Nasihat qilamsan, qilmamsan, baribir bizga o'xshash." إن هذا إلا خلق الأولين. Bu, ya'ni batil ma'budlarga cho'qinish faqat burunqilardan qolgan odat.
وما نحن بمعذبين Biz hergiz cezalanmayız. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Ula onu yani Hudni inkar kıldı. Biz ulanı halak kıldık. Bunun da elbette çoğun ibret var. Ulanın tolusu iman etkici bulmadı. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Senin Rabbin hakikaten mutlak galiptir, en mihribandır. كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ Semud halkı peygamberlerini inkar kıldı. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ Öz vaxtida ulağa qerindişi Salih aytdi. Allah'tan korkmam sizlar. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ Men hakikaten sizlarga sodiq payg'ambarman. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ Sizlar Allah'tan korkunglar, bana itaat qilinglar. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Təbliğ qilganlığımğa sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Robbidan tilayman. أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ Sizlar bu yerlerde bağcılardan, bulaqlardan, ziraatlardan, yumşaq pişqan xormalardan bəhrəmən bulub, xatircəm halda davamlıq qalamsizlar? Yani şundaq qalımız deb oylamsizlar? وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ Xoşal halda tağlarını teşib, öy yasamsizlar? فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ Allah'tan qorqunglar, bana itaat qilinglar. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ Zimində buzğunçuluq qılıdığan, islah qılmaydıgan, həddidən aşqıçılarının əmrigə itaat qılmanglar. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ Ula aytdı. Sen həqiqətən sehri qılınğanlardan sən. مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Sen faqat bizga o'xshash bir insonsan. Agar sen rostchillardan bo'lsang, biror mo'jiza keltirib boqqin. قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ Salih aytdi. Bu kishi to'gining suv ichish navbati bor. Sizlarningmi suv ichish navbatinglar bor. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ Onunğa yamanlıq qılmanglar. Bo'lmasa sizlar büyük kunning azobiga duchor bo'lasizlar. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ Ular tish to'gini bo'g'izladi. Shuning bilan ular nadomatga qoldi. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ Ulağa azab tushdi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etqichi bo'lmadi. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Senin Rabbin hakikaten mutlak galiptir, en mihribandır. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ
Lotning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون Öz vaqtida ularga qarindishi Lot aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? إني لكم رسول أمين Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. فاتقوا الله وأطيعون Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Təbliğ qılğanlığımğa sizlərdən heç qandaq haq tələb qılmayman. Onu faqat aləmlərin Rabbidən tiləyman. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون Sizlər əhli cahan işidən livata qılıb Rabbinla sizlər üçün yaratqan ayollarınlarni taşlab qoyamsizlər. Sizlər həqiqətən həddidən aşıq çıxamsizlər. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين Ular aytdi: "Ey Lot, agar da'vatingdan qaytmasan, cho'qim surgun qilinasan." قال إني لعملكم من القالين Lot aytdi: "Men sizlarning qiliqinglardan qattiq yerginiman. رب نجني وأهلي مما يعملون Rabbim meni va tavallarimni ularning qilmishlaridan qutqizgin." فنجيناه وأهله أجمعين Uni va uning tavallarining hammasini qutqizdik. إلا عجوزا في الغابرين Faqat Momayni, ya'ni Lotning ayolini qoldirib qo'yib, halok qildik. ثم دمرنا الآخرين Ondan qolganlarni halok qildik. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين Ularning ustiga biz yağmur, ya'ni tosh yağdırdik. Agahlandırılğıçılarga yağdırılgan yağmur nima degan yaman? إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Buningda albatta cho'ng bir ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. وإن ربك لهو العزيز الرحيم Sening Rabbing haqiqatan mutlaq g'olibdir, eng mehribondir. كذب أصحاب الأيكة المرسلين Aykiliklar payg'ambarlarni inkor qildi. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون Öz vaqtida Shuayb ularga aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? إني لكم رسول أمين Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. فاتقوا الله وأطيعون Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Təbliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Rabbidan tilayman. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين Ölçemni to'ldirib beringlar. Kim berguchilardan bo'lmanglar. وزنوا بالقسطاس المستقيم Narsalarni to'g'ri tarozida tortinglar. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين Kishilarga narsalarni, ya'ni qaysi yo'l bilan bo'lmasin,
kishilarning haqlarini kam bermanglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib, fitna fasod termanglar. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين Sizlarni va ilgiriki ummatlarni yaratgan Allohdan qo'rqinglar. قالوا إنما أنت من المسحرين Ular aytdi: Sen sehr qiling'uchilardan sen. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين Sen faqat bizga o'xshash oddiy odamsan. Seni biz haqiqatan yolg'onchi deb gumon qilamiz. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين Agar so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin. قال ربي أعلم بما تعملون Shuayb aytdi: Rabbim sizlarning qilmishinglarni obdan biladi. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم Ular shu aytni inkor qildi. Ularni soy kunining azobi halok qildi. U haqiqatan buyuk kunning azobi edi. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etqichilardan bo'lmadi. وإن ربك لهو العزيز الرحيم Sening Rabbing haqiqatan mutlaq g'olibdir, eng mehribondir. وإنه لتنزيل رب العالمين Shubhisizki Qur'on olamlarning Rabbi tarafidan nozil qilingandir. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين Agahlandırgıçılardan bo'lishing uchun ishonchlik Jibril uni sening qalbingga ilib tushdi. بلسان عربي مبين Qur'on ochiq arabiy tilida nozil bo'ldi. وإنه لفي زبر الأولين Haqiqatan Qur'on ilgiriki samoviy kitoblarda tilga ilingan. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل Abdullah ibn Salam va uning iymon etgan hamrohlariga o'xshash Bani Isroil ulamolarının Qur'onni bilishi mushriklarga Qur'onning to'g'riligini ko'rsatadigan dalil bo'lmamdi? ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين Agar biz Qur'onni arab tilida bo'lmagan bir odamga nozil qilgan bo'lsak, u Qur'onni ularga o'qib bersa, ular uningga iymon etmaydi. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين Shuningdek, gunohkorlarning dillariga Qur'onni soldik. Ular Qur'onni tushunib, uning fasohat, balog'atini va mo'jiza ekanligini bilib turib iymon etmadi. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم Ular qattiq azobni ko'rmagicha Qur'onga iymon etmaydi. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون U azob ularga ushtumchut keladi. Ular uni tuymay qoladi. فيقولوا هل نحن منظرون Ularga tuyuqsiz azob kelganda, ular bizga iymon etib olish uchun muhlat berilamdi deydi. أفبعذابنا يستعجلون Ular bizning azobimizning
burunroq kelishini tilamdi. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. Aytib baqına, agar ularni nurg'un yillar ne'matlarimizdan bahramand qilsak, ondan ularga ogohlantirilgan azob kelsa, ularning bahramand bo'lgan ne'matlari ulardan azobni deb qilishda hech narsaga asqatmaydi. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. Qandaqliki shahar bo'lmasin, va'z nasihat qilish uchun payg'ambarlarni avatmigicha uni halok qilmadik. Biz zolim bo'lmadik. وما تنزلت به الشياطين. Qur'onni shaytonlar ilib tushgani yo'q. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. Bu ularga loyiq emas. Ularmı onunla qodir bo'lolmaydi. إنهم عن السمع لمعزولون. Şübhisizki ular, yani şeytanlar o'g'irliqcha tingshashdan man'i qilingandir. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. Allah'tan başqa hech ilahqa ibodat qilmagan. Unda qilsang azab qilinguchilardan bo'lib qolasan. وأنذر عشيرتك الأقربين. Yaqin xish aqrabalaringni ogohlantirgin. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Sana ergeçken mu'minlarga muloyim bo'lgin. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. Agar xish aqrabalaring sana asilik qilsa, men sizlarning qilmishinglardan haqiqatan ado judaman degin. وتوكل على العزيز الرحيم. Mutlaq, g'olib, eng mehribon Allohga yo'langin. الذي يراك حين تقوم. Allah seni namazga qo'pqaningda ko'rib turdi. وتقلبك في الساجدين. Namaz o'quvchilar orasidagi sajdaga borganlik, rukuga turganlik va qiyamda turganlik harakatingni ko'rib turdi. إنه هو السميع العليم. Şübhisizki Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke kuffarlarga aytqinki, sizlarga men shaytonlarning kimga tushadiganligini aytib beraymi? تنزل على كل أفاك أثيم. Ular har bir ig'vo to'qig'ichi gunohkorlarga tushidi. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Ular farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha anglaydi. Ular, yani shaytonlarning to'lisi yolg'onchilardir. والشعراء يتبعهم الغاوون. Shoirlarga gumrohlar ergishidir. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. Ularning so'z vodillarida tingirqab yurganligini ko'rmamsan? وأنهم يقولون ما لا يفعلون. Ular qilmaydigan narsalarni qildik deb so'zlaydi. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
Faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan, Allohni ko'p zikr qilgan, zulmga uchragandan keyin o'zini qo'g'digan shoirlar buningdan mustasno. Zulm qilg'uchilar uzoq qolmay qaysi joyga qaytadiganligini biladi.